Full Speaker, Irem Tinain, Kumsang Nile Somni Pali, Somni Pangachunga, Annual Financial Statement Parturin, Kaloding Chuakani. Vaina Henain, Mizoram Legislative Assembly Chunga, Kan Budget Masaber Partura, Kaloding Chuahian, He Sorkar Lopiang Tharmekin, Ramaso Natana, Kan Makhirle, Ruamanna, Kan Lo Siamte, Ataka Toktaitura, Remchang, Minsiam Saktu, Mizoram Mipui Tesunga Lom Tu, Kahansoy Masadu, Ani. He budget kan buat sailaya, kan ngai poimo berchu, Zoram Mipui Tetana, Ele Bar Zon Nakong, Tlole, Netzok, buat Sayenia. Sumiti Hotling Tu Chuan, Lang Tlangle, Rintak, Taka, Sumle Pai and Kolhi, kan ngai poimo Masaktur, Ani Boka. Tin hang sum te hian Mipui te a thleng nge ni ti le tangkai takaman an ni nge ni ti wa fin fia kha kan tum tlat bok ani state sarkar sum le pai din mun khir na tlang pui pu speaker kan state GDP hi covid tripui len lai khan tle mazong ataniam ti lo chu har sanatam takara athang chho ve zela Kumsang ni somni pathum chunga kan economy thanna chu 10.14% ania. Kumkalmek sang ni somni pathum somni pali chungin 10.55% in athan kan be sei baka. Kumthar sang ni somni pali somni pangachung phei chuan 11.03% a alathan thei kan be sei mek ani. Kan state Mipui ele bar zon na konga hian tertiary sector kan ti mai service sector hian nu ma anei lian bera industry sector secondary sector kan ti bok hian dotin agriculture and light sector atanga kan tho chu hi atlem ber thung ani kumsang ni somni pali somni pangachunga kan GSDP chu current price te khong mangin cheng vai bel che singli sangriat somthum pasari point panga pani nitura chut ania kumsang ni somni pathum somni pali REA kan GSDP chu cheng vai bel che singthum sangkua zathum somnga panga point 69 ani tichuan nikum REA tanga kumina punna tur hi cheng vai bel che sangriat zaruk somriat pakhat point pariat pathum ani Kumsang ni somni pathum, somni pali BEA kan cross fiscal deficit, cheng vai bel se sang khazani somli le pasari point pani pakhatchu, cheng vai bel sia zale sompariat point pali pakua pung chowin, cheng vai bel sia sang khazathum somrupanga point pasari bial nitura ruahman ania. GSDP atanga chutin kumkalmek sang nile somni pathum somni pali BEA 3.47% le REA 4.73% chu kumsang ni somni pali somni panga BEA chuan 2.84% khung tum ani pu speaker kan soilan tel du chu GSDP hi projection mai alani ladang lam le theireng ani thung Kumsang ni somni pali somni pangachunga kan state in kan tho chu ve tur States on revenue chu basin sang taknena ruah man na siamin total revenue receipt atanga 19.66% Thleng tur le sarkar summu zongsong consolidated receipt atanga 16.89% Thleng theitura ruah man ani kan state bill tho chu hi kumsang ni somni pali somni panga atana ruaman chu cheng vai bel se sang ni zali somthum pali point pariat pakhat ni in kumkalmek BEA in 22.29% in pung chautura beise ani apun chawna tura ruaman na langsar jual te chu heng GST te stamps and registration fee te vehicle tax te interest receipt tele non-ferrous mining te anni. State revenue pung chautura ruaman na te thlir chungin kumsang nile somni pali somni pangachungin revenue surplus cheng vai bel se janga somru pali point pakua panga nei thei kanin be sei ani
Sarkar lei batling khom zong zong chu cheng vaibel chia sing khat sangli somthum pali point pasari paruk ani anga debt GSDP ratio chu 29.22% aniang kumsang ni somni pathum somni pali BER kan debt GSDP ratio chu 37.84% ania zia omlam pan chau fret kan be sei ani Reserve Bank of India hian state sarkar chu reserve fund account pani avon saka chung te chu consolidated sinking fund le guarantee redemption fund te anni heng fund te hi state sarkar ten contribution an siamatanga von anni a consolidated sinking fund investment atanga interest ne na tling khom te chu state sarkar contingency liability rulna ta na mantur ani bera kumin sang ni somni pathum somni pali chu nga CSF atana sumkan investor chu cheng vaibel che som pakua point pali ni in cheng vaibel chia som pani point pakua paruk invest belle tum ani boka heminen hian kumkal me ka avain cheng vaibel chia somtum pani point pali bial invest ani don ani tichuan February sang ni somni pali thlenga he fan noya sum tling khom tur chu cheng vaibel chia jathum som sari le pali point paruk ani GRF ero chu state sarkar in anoya institution te ta na loan guarantee a pek theina tur le tluchemai tura omte tlan chuana na ruaman ani ton February sang ni somni pali thlenga GRF noya principal investor zat chu cheng vaibel se somruk pali ni toin tun financial year chung hian he fanatang hian cheng vaibel se somni pali point paruk pani chu withdraw alone to a cheng vaibel se ni pasari bial kumin chung vek hian investor ani bokani cheng vaibel se som point pariat bial invest belle tum ni in chuti chuan kumsang ni somni pathum somni pali topa balance kan nei tur chu cheng vaibel se somli panga aniang post speaker heng reserve fund pani kan nei te hi an poimo hle a he fund siam ani chan kan tarlan te baka RBI atanga special drawing facility kan lak theizat bitlianan po man ani bok ani sarkar in thak laya kan sum din mun post speaker he sarkar thar hi December ni riat sang ni le somni pathum a laglu ani lai khan kan sarkar sum le pai din mun tlang pui chu a thalem lo le a anwai mi hi kan din mun tlang pui ani November ni somni pathum sang ni le somni pathuma revenue le capital head atanga kan mu chin chu cheng vaibel che sang rup jathum somsari pariat ani lain hemi hun veka kan sum man chua chu cheng vaibel se sang rup zakua somni panga ani a heti lai veka kan lebatling khom chu cheng vaibel se sing khat sang ni zakua somrup paruk point pakua pathum ani bok heti zat leiba atanga cheng vaibel se zanga somsari chu April ni khat atanga November ni somthum in kara open market borrowings atanga puk ani a adang cheng vaibel se za somthum point pali chu nabat NCDC le EAP atanga puk ani bok chuti mek lai chuan cheng vaibel se zani som pathum chu lon frang ru na ta na man ani bok November ni somthum sang ni le somni pathuma RBI state account minimum balance maintain tur awm lo wangin ways and means puk ani boka ways and means labor outstanding amount chu cheng vaibel se za pakua point pathum bial ani kumsang ni le somni pathum somni le pali chunga healthcare scheme tana cheng vaibel se somruk ruaman atangin November ni somthum thlenga release chu cheng vaibel se somthum panga ani healthcare changtlung le huap zau zo ka tun kuma man thei tura duan mek ani bok SEDP family oriented atana sumruaman cheng vaibel se zathum atanga man chua zat chu
เจงไว้เบลสิจาสมงาอันนี้November ni somthum sang ni le somni pathum thlenga Special Assistance to States for Capital Investment Saski Part 1 atana Central Sarkarin Project aron pom te chu cheng vai bel sa zaruk songkwa pali ni in Central lam atanga release za chu cheng vai bel sa zali le somruk pathum ania hemini thlenga state sarkarin implementing agencies tenena apek chu cheng vai bel sa zani ani hemi hun lai ve ka pension le retirement benefit dang te state treasury sang noya pek chua lo lom za chu seng vai bel se jani somthum pariat point pakhat pathum ani Kalphung Thar Mipui sarkar kan state hi etiang sum le pai din mun der thong taka kan din me ka wang hian ngai o chho le turin year of consolidation puang lo thailovin min siam ta a heti lai hian ramchung ele barzon na konga mason na tur ruwa man na ti hlotling turin Kalphung Thar Mipui sarkar chu Mipui te bese na ti hlotling turin ain buat sai mek ani kan sarkar chu mason na rual khai le ngel nget siam tur te kan se vela ramngo le nungcha te humhal chung sia reform policy rang agriculture and allied sector te healthcare lama te sports tourism land reforms administrative reforms le industrial reforms lama te mathar la turin ain buat sai mek ani chuti lain kan mel makum hlun lemhlet nahi theito pa do turin kanin buat saya hemiata na bandro rang social security lama malak na te ram leilung humhal te entrepreneurship le skill development te hi mumal ta kalpui turin kanin ruaman mek bok ani entrepreneurship development center incubation center le startup hub te chu kan thalai ten trangkai taka anman thei turin kan sarkar masa khan ma lo la in tuna hon anni to ani post speaker kan sarkar chu laklu ani vele khan ni za chunga mason na ta na ti hlin tur Chief Minister's 100 Days Program chu wan chwa ani a hemi bozoi tur hian Commissioner and Secretary to Chief Minister kai ruai monitoring committee chu din hal ani a he program noya project chu March ni somthum pakhat sang ni le somni pali chunga ti hlothin tum ani post speaker heng mason na tur point 10 khat Kalphung tlang puile ati hlothin tura ma kan lak to chinte antarlan kadua pakana chuan year of consolidation kumsang ni le somni pali somni pangahi sumle pa inren chen nakum year of consolidation atan mantum ania heta hian fiscal deficit ti niam le theito pakan leiba sang lutuk ti niam hi kan tumber ani dona chuwangin kumsang ni somni pali somni panga a sumpuk tur kan public debt chu cheng vai bel se zaruk somkwa pasari point paruk pakwa setin kan ti niam don ani chumiatan chuan abultran nan kan sum man na te thirin trulba ka kan man na nia hriat te ti tople ti niam konga ma kan la don ani he program awang hian state poisa manga project lian tham tak counterpart funding tam tak the chuangai ang chi chu he sarkar kum chung hi chuan kan in sum ri don ani panina minimum support price kan sarkar hian thlai chi thanbik pali heng so thing ayeng marcha le mun phia te hi minimum support price manga atrul dan anga lo nei tu te ne na tanga le sak thei turin ruwa man na siama budget a po da ngal ani chuti rualin lo nei tu te hian a hral na thazok an hu phot chuan zalen takin an hral thei don thung ani hei kan rama lo nei tu te ti mason na tura kan sarkar program poimok tak ani pathumna resource mobilization committee Mizoram Resource Mobilization Committee chu ka chairman na noya din ani a ana thotlang pui tur te chu kan sum man ti niam dan kong dap te sarkar revenue ti pun dan tur ngai tu te sarkar noya entity le machinery man tlap to lo ti ral le thok tu te din mun zir chian te ani yang
palina anti-corruption measures erung na do hi sarkar na kan chan ma atanga mipui te ne na kan inzor na le ti hlotin ngei kan tumjinga miani Mizoram sarkar nuaya project na tho reng chu ahun taka tho zo ani theinan mumal taka viljui tum ani a he na thoktur hian Mizoram State Project Monitoring Committee chu ka chairman nuaya din fel ani to a tin ama sabiratan kan sarkar chuan Central Bureau of Investigation nena kan state chunga lemlet nomte chui thei turin phalna kan peto nge ani pangana punctuality and time management biometric attendance system hi sarkar department zong songa mantum ania Mizoram Secretariat chu en chinna na mangin 100 days program pon lama district sanga manchozel tum ani hei sarkar na thokten mumal zo ka hun anvon theinan le lok zo ka na antho theina na ruaman ani parukna Agricultural Market Assurance Fund Management Board kun na thoktu te thar chua mumal zo le lok zo ka hral chua ani theinan Agriculture Minister kai hruai na hnuaya Agriculture Market Assurance Fund Management Board din ania ani hian thlai thar than chua bik te chu amantur mumal taka bitlein asong bolna le state chung mai baka state pon lama mumal taka sumdon na kalpui ani theinan ma anladon ani pasarina boundary committee Mizoram le Assam ramria harsan na kanto te zirchiana chinfel ani theinan Mizoram State Boundary Committee chu Home Minister kai hruai turin dinfel ani pariatna anti-intoxicating substance drive kan ramin harsan na namen lo kan to zu le rui hlo do na te nau pang hruai sual te siam that na le rui hlo ngai te enkol na konga ko than le tlom ngai pol te ba ka helama mithiam le thanem ngai te nen thok hovin theito pa malak chhotum ani a hemia tan hian policy le dan thar te duangin abul tran na tan budget apo cheng noi somnga da ani unholding policy banakai policy kanti kan sarkar flagship program hi kan rama kun na thok tu te ti mason na turarwa man ania malang sang heng lo nei tu te thlai thar than bik leina tan te food processing tan te thlai thar zor le hralna konga te entrepreneurship le skill development te thalai ta na to tur siam chuale ko mu lama te ramchunga industry te now din dan kong ko mu le tranpui na tan te le mason na danga tan te man aniam e policy hi ama long kalmai lovin central le state sarkar nuaya thomek le scheme lo om thei tur rang tenen atheyang anga in thun zoma mipui wan tlang thleng phak tura hlok zoka na tho dan tur kong dabzel kantum ani he policy kai noi department te chu an scheme le proposal te zirin sarkar in atrulangin sum apedon ani kumsang ni somni pali somni panga hi insiam rem kuma man kantum mek ania wangin he policy atan hian cheng vai bel se zani chu budgeta da turin ro man na kan siama he ba ka hian kun na thok tu te mason nan Agriculture Market Assurance Fund nuaya budget area cheng vai bel se zale som chu kan lo da to bok ani kan nun phung ti changtlun nan le ram mason nan apoi mo em chu mipui sum dik ta kampana sarkar project te program te le policy te lotling ta ka kalpui hi ani hemetan hian kan sarkar chuan committee patni adina chung te chu Mizoram Project Monitoring Committee le Mizoram State Policy Coordination Committee te anni Mizoram Project Monitoring Committee hian atrul atiangin sarkar project kallai te chu an tho thatle thatlo te le ahuna anzovem ti te aendikang Mizoram State Policy Coordination Committee chuan department rang na tho dan kal mangle an tho chin te endik pain advisory body angin aomanga project rang te chu atrul anga thun zomin arem chandan anga tho dun chi aomem ti te po an en bokang tin bana kai policy nuaya project deal na te alo en puidon bok ani
khosak har sa zual te ta na athlona mit thi ruang thingtlang kholama phurna tan cheng vai bel singa chu ruang man ania social welfare department kai hruain nuaya buai pui aniang push speaker healthcare lama in dai lo phuruk nan tun kum lo om tur ta na cheng vai bel se som ni kada hemi ba ka hian cheng vai bel se som li chu healthcare bill ba te rul nan sa ni le som ni pathum som ni pali rea da ani bok ani pu speaker kan rama hian in chung khur en kol na mamo hi lo sang ta viau maya mire thei zok ta tan chuan khosak a har sa chhozel ani hei hi ri ruwa nei chungin kan sarkar chuan kumin chung hi chuan domestic electric bill hi ti san kan tumri lo ani amaro chu mipui van tlang ni tin khosak na khoi boi lo zong si in sarkar ta na sumlang lu theina tur dap chuak kan tum dona heti rual hian kan sarkar chuan eng chitman ti sang si lova power supply ti pundan tur kong zon kan tum bok ani pu speaker kum local tura hian power generation le supply mumal zoka kan kalpui theinan cheng viable system ni point pakhat pathum kan da kan transformer man mek lui lutuk athar thak te rooftop solar tangkai zo kamandan turte power infrastructure chazok nei te chu kan mathlir le tumber pakhat ani mipui van tlang him na hi kan ngai poimo abekin kum upate meichia le pian phunga harsan na tok te chazok en kol kan tumani tun kum ruwa manna hian national social assistance program nuaya scheme pakhat Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme nuaya state contribution chu mi pakhata cheng za atanga cheng sang khata ti pun tum ni in hei hi budgeta da ani pu speaker state finance commission pani na chuan a report chu July sang ni le som ni pakuthum khan ati chuaka an report in a roddan chuan state owned tax atanga kan revenue lak u atanga za som li le pani chu vertical devolution state sarkar atanga local bodies semtur atan manni se chumia atanga za som kwa point pasari pakhat chu autonomous district council pathum ten in semro se tiania commission in an recommend angzul zui chuan kumsang ni le som ni pali som ni pangachungin adc pathum ten hena cheng vai bel sia zarup pasari point bial pakua pekturin ruaman ani heta tanga vai bel che zali le som ni le pali point pani chu share of tax atangin akalanga cheng vai bel za somriat patni point pariat pasari chu deficit grants angin akalang commission du danangin salary le nan salary a trensom om chuang lovanga demand for grants noya object head grant in aid general angin pek aniang tunlai khowela hian mi pale meichia in tluklan na sarkarin angai poimo le a chuwangin tun trum budget a hian avoi khanna tan gender budget statement po kan phartel don ani post speaker kan sarkar thar hian abul thuma tanga zirna siam that quality education system hi thil poimo le timak mo ni na ria hemi ti hlotling tur hian Mizoram Education Reforms Committee po din thar ani chumi bo zuina tan chuan new education policy 2020 hi mizote nunphung mila pol niam atanga sang ber thlengin man kan tuma hei kan no pangteri ruput mang siam thaddan tur moral reforms ko mu na kong te po school syllabus a titel kan tum don bok ani hemi ti hlotlin na tan atrul dan anga an thiam na manga tangkai tura zirti tu te sik soile zirna insang zok lama eizon na dap chuadan kong in zirtir chu ngai poimo masaka kan nei don ani pu speaker ama kalo soi tong khan kum thar lo thleng tur hi year of consolidation apuan ani nangin state sum atang chuan project lian tham kan khoi thei don lova chuti rual chuan thil han soi chua chak om tak mai kan neya tu nai mai khan sarkar lai pui nuaya Ministry of Road Transport and Highways chuan Aizawl bypass tunnel siam na tur cheng vai bel che
sang khazathum som pathum point pani pariat aron sang sona he bypass tunnel hi kum akem ni point panga athui tur ni in sairang le phaibok in car national highway number 6 shula athiang in akaldona chu approach road kem ni point pakhat asain athop bokdon ani heng na te prime minister's development initiative for north east region PM Divine Nuaya project NEC Kalphung atho tur ani hey central sector scheme ani awangin state sumcheng khatma sen ngai don lo ani he project hi kan khopui aizo traffic jam na salutuk ti thol na tur poimo tak ani pialama mihring le bungro chet vel na ta na kong poimo tak ani don bok ani kan bazeta hian kan state in contribution kan nei tlem ziale sumlak luna ta na ngai to na sen angai zia kan ria chu wangin kan sarkar chuan hemi konga malak na poimo tak atan stamp duty noi kan ret man lai ram hlutna market value of property chu 1% atangin 3% kan ti sang dona cabinet point hei hi kan pass diam to ani chuti rualin mei thai le mei se har sa jok tan stamp duty hi 3% nilavin 2.5% da ani kan state chunga kongpui kan nei te thom that hi ele bar zon na tan te Mipui him na le mason na kong sang atan atul zia kan ria chu wangin ram chunga in kalpo na kongpui le do thalo te thom that nan kum sang ni som ni pali som ni pangachunga manturin cheng bible se za da ani heba ka kong se siam na turin road fan bota cheng bible se som li da ani bok budget estimates 2024-25 receipts revenue receipt revenue receipt hanti hian states own tax revenue te states own non tax revenue te share of central taxes te CSS grant te finance commission grant te central sarkar tanga transfer le contribution te abuama kum sang ni som ni pali som ni pangachunga revenue receipt atanga mukan be se chu cheng vaibel se sing khat sang ni zathum somriat paruk point pali pakua ania kum sang ni som ni pathum som ni pali BE cheng vaibel se sing khat sang khat zali somriat paruk point somruk pathum ain 7.83% pungtura ruaman ani states own tax revenue states own tax revenue noya sum kan hu na lian thamber chu GST ni in states own tax revenue receipt atanga 79.62% atlingani sum hu na lian tham zual dang te chu vehicle tax te stamp le registration te VAT le professional tax te anni this one states own tax atang hian kum sang ni le som ni pali som ni pangachungin cheng bible sia sang kha zathum som patni point pali patni mu kan be sia kum kalme ka kan budget cheng bible se sang kha somriat pali point pathum bial atangin za som ni pakhatin apung don ani states own non tax revenue states own non tax revenue ya kan sum mu na tlang pui chu investment on cash balance te interest receipt te utility charge te civil aviation te power and water charge te state lottery te mining activities tele adang te anni heng atanga kum local tura mu kan be se chu cheng bible se sangkhat za somni pani point pathum pakua ania kum kalme ka estimate ain 25% in apung ani devolution of central taxes and duties 15th Finance Commission of India chuan sarkar lai puin che rang amotanga 41% chu state rang te insim turin ari komena heta tanga Mizoram chantur chu 0.5% ani kumkalme ka hian kan budget BE chu cheng bible se sanga za pasari point pani panga ania REA 8.13% aron pungin cheng bible se sanga zanga somni pani point pali pariat akai chowa kumsang ni le somni pali somni panga budget estimate chu cheng bible se sang ruk som kwale pariat point pakwa pathum central budgeta alandanin ania
sang ni somni pathum somni pali REI in 10.44% in alasang ani. Finance Commission grants. Post-devolution revenue deficit grant. State Sarkar in Zalenzo ka sumkan man thay chin ka. Atlan yamzo nga revenue deficit grant kandon tax lavangin harsan na kantok so reta. Kumsang nila somni pathum somni palia seng vaibel sa sang khazali somsari pali kandon ka. Sang ni somni pali somni panga chuan seng vaibel sa sang khat somsari pakwa chau kandong don ta. 15 Finance Commission recommendation ang chuan sang ni somni panga somni paruka pei chuan seng vaibel sa zanga somria paruk chau kandong to don ani. Local body grants. Kumsang ni somni pali somni pangatsu nga urban local body grant kan bay say chu seng vaibel sa somtum pakwa ni in kumkalme ka kandon hi seng vaibel sa somtum le pasari ani. Rural local body grant hi seng vaibel sa somsari paruk kan bay saya kumkalme ka kandon turarwaman seng vaibel sa somsari paniain 5.56% na pungtura bay say ani. State Disaster Risk Management Fund. State Disaster Response Fund le State Disaster Mitigation Fund tehi chiat rupna lo thlen thula harsana phuruk na tura sumte annia. SDRF hi Central Atanga Fund local ni in 90% antuma state in 10% kantum vet hunga. Hemiatan hian cheng vaibel sa songa palida ani. Sang nile somni pathum, somni palikan, seng vaibel sa somnga patni da anithung. Grants for Centrally Sponsored Scheme, CSS and other contributions. CSS fund tehi state sarkar in Ramason na kan thothe na poimo tak ania. Tunahian Mizoram chuan Department frang scheme somnga chuang zet kan kalpuyani. Heng scheme zinga alang sarjual te chu samagra siksa MGNREGS, PMAY, NHM, NSAP, Zal Jivan Mission le adang te ania. Heng CSS le contribution dang atang te hian seng vaibel siya sang ni zali somsari pariat point biel pasari kan base ani. Kum sang ni somni pathum somni pali BE seng vaibel siya sang ni zanga somriat point pariat parup ain 4.15% in kan bay say niyam thung ani. Externally aided projects. Kumsang ni somni pali somni pangatsungin externally aided projects tangin grant anga kandon su seng vaibel sa songkwa mu kanin bay saya. Chung kan mu na turtlang po ite su Health and Family Welfare Department Nuaya Mizoram Health System Strengthening Project le Agriculture Department Nuaya Focus Project tele Urban Development and Poverty Alleviation Department Nuaya Sustainable Urban Project atrang te inanni. Tun kumkalaya EAP grant Nuaya tranga kan mu le to zat chu seng vaibel sa somli le pakwa point pakhat pasari ani. Capital receipt. Post speaker kan riat lan thewangin capital receipt hi kongtrang sanga mason na thona tura summu hi ani bera. Hian internal debt le central sarkar le financial institution tranga loan kan lak te baka sarkar na thokten an loan lak an rul na po chiartel ani. Capital receipt atanga kan mu base jong song chu seng vaibel se sang ni somni panga point paru pathum ania seng vaibel se zaruk song kwa pas sari point paru pakwain kumkalmek BE seng vaibel se sang ni zasari somni le pathum point pathum pani aya claim zok tura ruaman ani. Recovery of loans and advances. State sarkar hian mamo na frang housing loan te cooperation te sarkar na tok loan dang te apechuak ve thina. Emiatan hian seng vaibel sa somthum pathum point paruk bial chu kumsang ni somni pali somni pangachungin munglet base ani. Public debt, internal debt. Internal debt kan hanti hian loan frang RBI tanga kan puk te market loan te nabat loan te
NCDC le institution dang REC UIDF le SIDBI atanga kan mu tur te po ahua mani internal debt atanga kumsang ni somni pali somni pangatsunga mu tur chu chu cheng vai bel se sang khat zali somriat pani point bial pathum ania kumkalmek sang ni somni pathum somni palia cheng vai bel se sang ni zali somsari pariat ain vai bel chia zakua somkwa paruk point pakwa pasarin aniam zok ani kan internal debt tlak niam viau na sanhi kumsang ni somni pathum somni pali bazeta ways and means advance cheng vai bel se sang khat da ania tun kuma cheng noi thum chau kan da ve tak wang ani ber kumina hian market law na tangin cheng vai bel se sang khat za somsari nabat atangin cheng vai bel se zani somnga NCDC atangin cheng vai bel se nga REC atangin cheng vai bel se ni SIDB atangin cheng vai bel se som thum le UIDF atangin cheng vai bel se som ni panga te lak kantum ani loans and advances from the center and other entities kumina hian kumkalme ka scheme poimo tak mai kumsom nganua interest om lower tur special assistance to states for capital investment chu central sarkarin rampum atana cheng vai bel se noi khatle sing thum arwa mana tangin cheng vai bel se nga zanga zet chu ramta na mason na road ling tur siamnan kan la le theidona block loan cheng vai bel se som kan lak tum nen avain kumsang ni somni pali somni pangatsunga central sarkar tanga kan loan be se chu cheng vai bel se zanga som zet atling don ani cheng vai bel se zani som kwa pakwa point pani pariat in kumkalmek biaru a ruwa manna cheng vai bel se zani som point pasari patni ain pungtura be se ania apunna asan chan berchu saskia tanga kan mu tur sanwang hiani disbursement lam lu soi vele thungila revenue expenditure kumsang ni somni pali somni pangachunga kan revenue expenditure nuaya summan tu ruaman chu cheng vai bel se singkhat sangkhat zakwa songa pasari point bial pali ani hei kumkalmek bi cheng vai bel se singkhat sangkhat zatni point pasari paruk ain 6.75% in asang zoka ten kan budget pumpuya tanga 82.97% atling bokani kumsang ni somni pali somni panga kan revenue expenditure kumkalmek aya asan fret na chantur tlang puite chu heng salary le pension atana sumsen bel angai wangte establishment cost asan zel wangte kolpetha leina le tuipam na bil sang chho zelte bu fai leina san fret zelte le private school tren khatte din mun thazo ka hlan kai ani awangte ani hlom ani capital expenditure pu speaker sumle paya kandin munte thlirin sarkar revenue ti sante film khole du tui taka sarkar sumen kolte chuti lai me ka mason na thona tur capital expenditure atam thayang ber da te hi sarkar tan chuan chonalian tak kan ti mak ngo si ani tun financial year thara hian capital expenditure atana sum kan ruam han zong zong chu cheng vai bel se sang ni zali somnga panga point bial pariat ania budget pum puya tanga 17.03% ani kum sang ni somni pathum somni palia cheng vai bel se sang thum za somli pakhat point pakhat pakua ani thung capital expenditure atana allocation kan siam theizat hi revenue surplus kan nei tam theidana ain ngata capital expenditure chu thil siam chua ti pun theina tur chile employment generate nante fixed asset le infrastructure siam na tante labor ti kiam na tante investment siam na tante man an nitlang pui don den huna hian kan state sarkar hian in enkol na sum man ngei na tur anga awangin revenue receipt atang ringot chuan in enkol zolova capital expenditure atana sumda tur chuan lo na ai ngat lo theilo ani engpon ni se kan sarkar chung chuan atam thayang ber mason na to nan ruam man chho kan tum don ani
allocation for development and non-development expenditure. Development expenditure chuan social services sector le economic services sector kan ti te a huama heng sector te hian Mipui van tlang khosat phung le eibar jon na konga mason na tur ngai tu atum berani sumetan chuan cheng vai bel se sangriat zani samli le pasari point bial panga ruwa manania chu budget pum puya tangin 57.22% ani kumkal mek be cheng vai bel se sang sari zathum songriat pani point pakwa bial ain 11.70% pungtura ruaman ani social services sector ayan education sports health and family welfare water supply and sanitation housing local administration le district council te labor and employment social welfare and nutrition information and broadcasting te ahuama he sector atan hian cheng vai bel se sangli zakwa samruk pasari point pakwa bial pakwa revenue portion atangin cheng vai bel se sangli zanga samriat pakhat point bial pakwa le capital portion atangin cheng vai bel se zathum samriat paruk ruaman ania hei budget pumpu atangin 34.46% ani kumkal mek be cheng vai bel se sangli zanga samli le pali point paruk bial ain 9.30% apungtura ruaman ani economic service sector chuan agriculture and allied activities rural development MLF fund power irrigation and flood control industries and mineral civil aviation road transport communication science and technology environment tourism, civil supplies, etc. te huama. He sector tan hian cheng vai bel sa sang thum zani somsari pakwa point pakwa paruk. Revenue section atangin cheng vai bel se sang ni zakwa somthum pakhat point pakwa pakhat le. Capital section atangin cheng vai bel se zathum somli le pariat point bial panga da ania. Tisuan budget pumpu atanga chutin 22.76% ani. Kumkal mek be cheng vai bel se sang ni zariat somthum pariat point pathum bial ain 15.56% pungtura ruaman ani non-development expenditure chuan general services sector noya summan te huama chuan state sarkar noya arel bol to department poimo tak legislature general administration te election te administrative services le Anway Public Service Commission te, District Administration te, Police te, Mizoram Lokauta te, Treasury and Accounts te, Fiscal Services, Interest Payment and Debt Servicing, Pensions and other retirement benefits te, ahuamlom mani. General Services Sector noya summan tehi, non-developmental expenditure noya da annina he sector noya activities tam takhi, Ramhason natan an poimo thawani. General Services sector atan hian cheng vai bel se sanga zaruk samruk pathum point pasari pali revenue section atangin cheng vai bel se sangli zali somli le pali point bial pali le capital section atangin cheng vai bel se sangkhazani sompakua point pasari bial da ania hei budget pum pui atangin 39.30% ani kumkal mek be cheng vai bel se sanga zanga sompali point panga pali ain 2.71% pungtura ruaman ani heng category telvelo public debt le loans and advances te alaoma heta hian cheng vai bel se zanga pakhat point pathum da ani boka chu budget pum puya tangin 3.48% ani kumsang ni somni pathum somni pali be cheng vai bel se sang khat zali somli le pali point panga pakhat ain 65 to 9% in Tlanyam Tura Raman ani. Charged and voted expenditure. Kumsang ni somni pali somni pangachunga summan tura chop chua zong. Gross estimated expenditure chu seng vai bel se sangkhat sangli zali som pani point pakhat patni ania. Kumkal mek BEI in 0.49% in apungret ani.
heta trang hian Food, Civil Supplies and Consumers Affairs Department te Public Works Department tele Printing and Stationery Department noya bu fai te kong siam na man ruwa tele stationery leina atrang tia kan mu le tur cheng vai bel se za som thu panga point panga bial kan pai chua to nuwa net estimated expenditure chu cheng vai bel se sing khat sangli zani som sari paruk point paruk patni ani gross estimated expenditure atrang hian charge expenditure chu cheng vai bel se sang khat zani som thum panga point pani pasari ania kumkal mek BEI in 44.58% in Atlaniama. Voted expenditure thung chuan kumkal mek BE atrangin 8.78%. Apungin cheng vai bel sia singkhat sang thum za somsari paruk 0.85 anianga he house zom tak pompui turin karon Pharh ani. Supplementary demand for grants. Speaker, supplementary demand for grants. Atan cheng vai bel se sang thum zani songkwa pali point pakhat paruk hi revised estimate noya da ania. Ten kan budget estimate mai baka kumkal lai sang ni somni pathum somni pali budget estimate pia lama state sarkarin policy le program ti lotin nana department franga sum indai lo na kahan phardu boka. Chung sum man na tren khat lian tham deuh te chu an tar langila CSS a cheng vai bel se zasari sam paruk point pani pathum saski noya cheng vai bel se zaruk samria le pakhat point pasari pariat nabata cheng vai bel se zani songa pali point bial paruk EAP noya cheng vai bel se samthum point pakhat pali state matching share cheng vai bel se zani samthum pasari point pariat pani ni in SEDP fund cheng vai bel se zathum point pathum bial atrang hian cheng vai bel se za som chu agriculture market assurance fund atan da ania ten cheng vai bel se somli chu Mizoram State Healthcare Society healthcare bill ba te runan da anibok heng te hi supplementary demand lo lang ma se budget se son sang ni le somni pathuma lo pass to aman na het siam rem na mai ani heng ba ka hian cheng vai bel se songruk pasari point pani pariat chu autonomous district council pathum te enroll bonan pek bel ania ML election atan khan cheng vai bel se somkwa paruk point pakhat manto anibok tichuan kumsang ni somni pathum somni pali budget estimate pona allocation kan pek bel zong chu cheng vai bel se sang thum zani somkwa pali point pakhat paruk ania hemi atanga cheng vai bel se ruk point pani pathum chu charge expenditure ania cheng vai bel se sang thum zani somriat pasari point pakwa pathum hi voted expenditure ni in he house zom tak pompui turin karon Pharh ani Speaker political party te hingai dan in anlo na wanga thu in chu sang omthin ma sila kan state mason le dam kho chuan tan hi chuan party politics ban sanin kan tran rual atul tak mewa budget hi figure ni mai lovin kan state tana mason ra bit harle kan ke pen na kai ruai tu ani ngei besin kumsang ni somni pali somni panga budget estimate charge expenditure tel lovin cheng vai bel se sing khat sang thum za sari paruk point pariat pangale kumsang ni somni pathum somni pali supplementary demand voted expenditure cheng vai bel se sang thum zani somre pasari point pakwa pathum chu he house om takasoi howatan le min pompui turin karon phare kalome